Haduk mentah lada Lionel Messi udang don ya kemon ni kejingkwa ban lek peniso sya klub Al Ittihad. Kejingkang na kamta kejung kadang pli haduk mentah usnam arjar pohonriu. Ia kanela penpau da presiden jongka klub Al Ittihad u Anmar Al Hali. Ha kabau Anmar Al Hali ula penpau bat la krenru ia kini kentin. Na kapeta kejonga kapisa kamlong bat ngala ban siu kat no kat naru kat badawa Messi. Henry kejing angnut bat kejing terang jongi barok kadai ba Messi unwani lekai ha Saudi Arabia ha ka Saudi Pro League ha ka klub Al Ittihad. Kumban super kenmau hangne ba presiden jonga klub Al Ittihad u Anmar Al Hali. Nadu usnam arajar al pulai ula penpau da kebakren yakni kentin. Lada Messi ukwa ban jony ban penyeso sya klub Al Ittihad. Kumta ngalaru ban ayo Messi da ka blank check bat untok kat ba umon ya kador ban penyeso sya kan ka klub. Ha ka por ka bakat no kat nos nemru ombu limit bat ula bansa kat badang la hilekai football ru ngidang pediang keluj ya Messi. Ha ka bakajing angnut ka jongi kadai pengendon laneng nyo ya Messi hakari Saudi Arabia. Hakaba kapisa kamlong nagam ta kejongi ndre kejing angnut kejing terang kadai pengen yo ya Messi syakari kejongi banilekai hak Saudi Pro League. Bat ngendak kemen sisya banyo ya Messi laun pan laneun odor katno kadnoru. Kum taru hausnam arajar pulai u presiden juga klub Al Ittihad u Anmar Al Hali. Ha kabau la terwas ndon da kasong bisa kabahadu iwai punsau bilion pau ha kasi ayom. Bat nalor kata sa prapu pra milian ha kasnem kabandai kum ka bonus. Henry hausnam arajar apulai u Messi ula kentaj ya kane jing terwa jongka klub Al Ittihad. Bat hadin ba Messi ula mino na ka klub PSG ula legben peneso sya ka klub Inter Miami sya Amerika. Bat kat kum ngejing penpau jong presiden ke Al Ittihad ula penpau. Ba Messi ula kentaj ya kane kasong bisa ka bahadu iwei poinsau bilion pound na kadaw jong ngejing berjing burom ya ka family ke jong ha ka bahakila mon banisa syakari Amerika ban kentaj sya Saudi Arabia. Henry haduk menta usnam arajara punreu na kaling jong presiden jong ka klub Al Ittihad ula penpau ya kini kentin da ka baong. Baka jingkang kadang pli nagam tajung Messi la unwan peneso syakane ke klub hakano kano ke poro. Namar kat kum na kejingkren jong presiden jong klub Al Ittihad ulaong banda kamenta kejung kapisah kamlong ula ban sukat no kadnaru kad badawa Messi. Hendreka thonghi kadai ban yo Messi syakate kari. Hakba Messi hakine kistem ke balalejno ula kentaj ya kasong bisa jongka klub Al Ittihad. Kumta kejingkwa ba kejing terang jong klub Al Ittihad kadai ban wanra ayo Messi sya kadai kari ban sewi kasong bisa ka he hadu iwei punsau bilion pau. Ha ka ba ompat judon ki player ka pertai ka sya terwa da kasong bisa ka ba hadu kadne kumbala terwa da ka Al Ittihad ya Messi. Ha ka ba Messi ula kentaj ya kane kasong bisa ka ba ula jelek kaipat sya ka klub Inter Miami u David Beckham sya Amerika. Ha ka ba kejing angnut berkejing terang jongka klub Inter Miami kamlaban urlong satia. Ha ka ba Messi ula kentaj bat lej sya Amerika bat hagnik stem ke banwan ru om tikena bat om idon jingkermen ba Messi unsa pediang ya kejing terwa nega klub Al Ittihad kublai shibun.